Good evening, my dear subscribers and viewers. Welcome to the Alice Knowledge Hub. Ngasi yamna interesting oiba warshigi matungda mayamda karigumba khara khanganing badagi topic ama ina choose tawjabane topic si kaino aikanda nuclear bomb gi matangda karigi topic si choose tawribno haiba matamda nuclear bomb hairise masigi matangda neba war si Iran ga Israel ga thokibase Israel की सही निफु मुख से ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब पाई खरनी है बसे लाउ दुना लाग लबने हयेंग पाई खिबिया हंगसित पाई खिबिया ना थाम की मनुंग सही की मनुंग यूएनओ द सी क्या उतुना बेनियामिन नेतन्याहू ने पैरक पदगी इजराइल ना न्यूक्लियर बॉम्ब पाई खरगदी ईरान ना पाई खरगदी इजराइल हाइर बलेबाक सी की सर्वाइवल द थ्रेट लई हंदक की सी इकुई कुई दना न्यूक्लियर बॉम्ब मापन ईरान ना सारगा कंप्लीट तौखरनी अदुना न्यूक्लियर बॉम्ब सी की मतंग दा ईरान द preemptive strike to Hodragadi, Mangjona attack to Hodragadi, Israel says survived to Wungamarena, flight to 100,000 laga. Mafam Sama the attack to Hibadi, Warshi Tokibane, Warshi, Maruiba Maramsi, nuclear bomb, Sava. Iran and nuclear bombs is Hadring among the Gis, High Hibagitama, USA the sanctions, all like a sanction Kia Lakibani, Iran, Atukimatic Awa of Yunda, Nasifola. लाकसे अमका हलगे इजराइल के वार थेना मतंदा महाकी लेजरिबा मथौना महाकी लेरिबा रिसोर्स खुदिमा मिसाइल टेक्नोलॉजी सिजनरगा रॉकेट सिजनरगा इजराइल का कापनाबने मतुंगा अमक इजराइल सिना पावर से ईरान का थेनबा ngमकदबदगी यूएसए ना बी2 बॉम्बर सिजनरगा मफम अहुमदा फोर्डो ने स्पाहान ने नातन्स ने मफम से मांगहन तखनख्रिबा न्यूक्लियर बॉम्ब से साननब यूरानियम से कराइद चटख्रगे हाइबो हंगसे वर्ल्ड की मफम मयाम अमद न्यूज मीडिया द रिसोर्स पर्सन मयाम अम इंटेलेक्चुअल मयाम अम हंगनब होरे अदु न्यूक्लियर साननब यूरानियम इन्वेस्टमेंट से असेंग बै मांग खबरा नत्रगे ईरान न कराइद लोड खरगे अदुगा वारसी लोयरगे ईरान न कॉन्फिडेंटली मकोई एटॉमिक एनर्जी की हानगी तोरंब थबक मकै अदुके मतिक स्टेप याना लखलक लगनेना ईरान की न्यूक्लियर कमीशन की चीफ तुन फोंदोख्रिसि करम हैननो अदु यूरानियम से लाइनुंग मखादा चेन थग्रब्रा नत्रगा पाइखटलगा मथक्ता बॉक्स ओइन लैरिब्रा नत्रगा ईरान न करंबा मफम द लोड लिगे हाइबसे हुजिक वर्ल्ड हंगमने मसी मयाम सु खंगनिंगबने अदुगा न्यूक्लियर बॉम्ब से की मतंग दा करी ट्रीटी लेगे न्यूक्लियर पावर कंट्री न कनानो नन न्यूक्लियर स्टेट सिंग न कनानो न्यूक्लियर की नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी न कन हाइने दन इजराइल साइन तौदे ईरान साइन तौवेना सिगी एक्शन करीनो करंबा लैबाक ना न्यूक्लियर पावर ओइरगे करम बलैबाक सिंग ओइदगे कना करम हैना ट्रीटी के आना बाइन तौरगे हाइबसिंग मतंग दा वीडियो सिदा मसाता ना खंबीगने वीडियो से लोइद्रिबो तारगदि सोइदन खंगने लोइद्रिबो तबियो अदुगा इसागी कमेंट से एनालिसिस तो मधु वीडियो से मखादा पिबियो अवाटपा न्यूक्लियर बॉम्ब सिंग मतंग वीडियो अमखक्तन कवर तौब ngamjaroi मसिगी अतोपा वीडियो सिंग आइना पार्ट अमानी के पुथोनाबा फुल कवर तौनबो होनाजगे एंड वीडियो से लोइद्रिबो ता मतमदा आइडियास अनोबा खरा फंगनी आइबसे सोइदन थाजै वीडियो से लोइद्रिबो तासी अदुगा सब्सक्राइब तौद्रिबा व्यूअर्स सिंगना चैनल से सब्सक्राइब तौबियो सब्सक्राइब तौदबा मिनी हेले की चैनल से येंगिसे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन to the nuclear power countries and the non-nuclear states in the coming videos. Efan ba madi darkar ni warshi masida warshi kari maram na thokhribano haibase mayam loina khangna ro phomni Israel na Iran da nuclear bomb mapan sabe yabagi stage yaure any minute ta any hour da any week amagi manung da mangi manung da nuclear bomb sarani maduna maram oiraga preemptive strike तौबनी मंगजौना ना इखोइना डिफेंड तौनबा महाकी लैबाक को डिफेंड तौनबा लान ताबनेना इजराइल की प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोंदोखिबनी मसिदा न्यूक्लियर बॉम्ब हाइबा न्यूक्लियर बॉम्ब से करिनो अदुगा न्यूक्लियर पावर कंट्री से करिनो कना ना हुजि न्यूक्लियर पावर ओइरिगे न्यूक्लियर सुंगबमी खक्तना न्यूक्लियर पावर ओइगद्रा सुंगदबा मी सिंगसु न्यूक्लियर पावर पाइब्रा मसिगी मतंगदा करिगुम खरा खमिननबगी दमक्ता ngasi आइना वीडियो से सेमजबनी सेनार का अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब हाइबसी यामना कनबा एक्सप्लोसिव डिवाइस मनी पोखाइबा ngamba ko akanba device kulai amani masina yamna sauna safu ma piyeba nuclear gi ekoi reaction sidagi masi fission atomic nuclear si split torok ma tamda fission thoi natragana fission amasung fusion se punjan narakpa ado gani thoi si fission amasung fusion se karino हाइबदुसु अमक मयाम पुन्ना खमिनस
fission haibasina heavy atomic nucleus masi split torapa kaithorapa uranium 235 natraga plutonium 239 se sigisi kaithorapa ko haidi apik pa nuclei da aduga achauba energy ama masina thadora kaneba masida scientific time da haibadi gyan taroi mayam loin khangnare nuclear bomb si explode torapa matamda aduki matik park sana sauna magi energy se expand to thorakani aduga magi kilometer mayam ama cover to bunga magi chang laiyeba madugi energy duna thengba matamda mi singse adum loina sidoini ko siaudraga so ma mi do normal life tadi hingbanga maroyeba laina mayam mayuk nani radiation duna maram oiraga leak to bo hoda bera karini bomb moina pokhaira ri kari hoini atomic bomb pokhaiba matamda nagasaki hiroshima da kari thokhigeba aduna atomic bomb nuclear power plant ado world war 2 da atomic bomb sin nakhibdo hasi phobode nuclear bomb si direct oina attack tawdri ko aina khangbada de ado nuclear bomb si sin nabagi matang dani lan si thokri si nuclear power country se kana no haibaduni aina mayam da khangan ningi se nuclear power country se masida iran na nuclear power paina ba hot nei iran nuclear power oidore na israel la landa khiba se mase atopal laiba ke ana nuclear power moisi mayam khangning bani madu nuclear power country hairisi usa russia se nuclear gi khwaide gi sauna yamna masing yamna paiba laiba amane na mayamna loina khangnei ko ado laiba nuclear power pairi ba laiba se kainai ka anda masi kana no makhoi khaktara haibadu su khangna hona seba makhoi khaktadi na teba masi jati amani jati si nuclear weapon si pai doini nuclear do khakna te lai do si weapon oina lai doini ko weapon oina lai ne aduga mana ability thongna lai gane ba develop toba ngamba nuclear do saba amasung nuclear do mafam amada deploy toba thambangam doini tha thanaba anytime they use toba ngam boy gedam ne nuclear power country hairs nuclear se laiba amada tha thage airo any mafam da mana attack to ge haiba matamda aduga masigi jati sina nation sina nuclear technology da paisa tha thayeba kari matang gi damak tha thai military purpose gi damak ta lan gi damak ta nuclear weapon oina natraga civilian energy production ge nuclear power plant ina so india da so nuclear power plant mayam lai ko energy sungbage ado yamna section thorang lawrage yengsalaba matung da rules and regulation mayam gi makha da ni nuclear power plant taw doise ado weapon se mai country gi command the head of the state ki command da lai rini ado magi rules and regulation the nuclear bomb tha thabage manghan bagi madu rules and regulation tongan ba lai gane ba category ani thoi nuclear power se ahan bada category singsi naina dringai da kana makotta nuclear cam lai ge do amakta ado khangminase nuclear power do kana I khota lai reno maruaina israel se lai tabra israel gi matang siam nungai doini wari se israel na iran da tawriba hairiba mongse asum bloi man bane ahan bada khwaide ge highest number da pairiba nuclear power se masi kana wairame russia wairam doini ko adugi mathang de usa oi doini russia sina kyam pai hai kanda 4299 magi nuclear bomb lai si masina world gi wena number 1 da lai re nuclear bomb masing yam bada ko usa gi na 3700 usa gi kya no 3700 world number 2 da lai re ko aduga atopa laiba kya marum amasu pairi adu host oina usa na host oiraga su nuclear bomb pai laiba atopa su lai re russia gi sina yam wange adu russia gi wange sida atopa laiba sina kyam pai bano israel se pai de na mayam guess to biyo israel su pai tagum sung ma masana confirm tawdri yam samam na halaga chanai na halaga thami ko belarus sina nuclear bomb si 10 lay belarus hai se sida si russia host country se russia ne russian weapon ne ba russia na thamboi doini se belarus masagi oiroi belgium sida nuclear bomb tranga lay belgium belgium sina us na thamdoini host tawrini ko usa na ado host awri si kaino si turkey da su leram doini ado ma masana use tawba ya da ba matang na ko na naina se hunsi kaya laigi du yengsi belgium na tranga belarus na 10 leiraga netherlands na nuclear weapon se 15 lei kana gino haima tamda weapon se de usa gini netherlands leiriba 15 se aduga netherlands gi 15 leibada us weapon ni ko Germany ki si 15 lay Germany masagi nate Germany su is one of the most powerful country in the world but Germany masagi weapon laite
nuclear weapon leite host country se USA gi 15 Germany da leye US weapon ni ko aduga Germany gi 15 thamba de USA na Turkey gi su 20 thame US weapon ni si Turkey de masing bu yamine Germany da gi hele US na thami si nuclear weapon kun thame ba Turkey da aduga Italy da 35 nuclear weapons US ki weapon lai se US na thamine ya US na loina host tawre ko Italy da na 35 Israel gi 90 Israel gi sidi US na host tawi haide masini Israel masana saribra Israel masana develop tawribra USA gira aduga asing bayo na 90 si lai rabra haibasi mayam da masana accept tawde ambiguity wa na yam chanai na halaga thami asing bayo na masana de accept tawdri North Korea mayam na loina ta na re nuclear bomb power country da khwaide gi maming chalisi kanano hai matam da North Korea ni North Korea gi nuclear bomb si 50 ni mana world gi rank number 9 da lai Israel na khara hele ni phu moi hele aduga Pakistan si su nuclear power country amoina mayam puna magna ta na re Pakistan gi nuclear bomb si 170 ni lai se world number 7 da lai re adu India gi 180 ni nuclear bomb si India su nuclear power country ni Pakistan ge India ga thangna balai ba se US Europe ta so adam nuclear se host tawri ye Russia ga USA ga na but UK ge nuclear bomb se 225 lai UK gi kya lai 225 nuclear bomb lai aduga France ki na nuclear bomb se 290 lai France ki kya lai 290 lai nuclear bomb se ko aduga China gi kya no nuclear bomb se 600 mana world number 3 ni lai risi nuclear bomb 600 India Pakistan punjal laga foman hen khre ko Russia na khoi wang hai khre Russia gi nuclear bomb se 4299 USA gi na 3700 so maina nuclear bomb se leiba me ama pairi paibasina maram oiraga Iran so paigena khalak pani haina Iran gi su claim tawrini but Iran hojim jik war loiram matung de Iran gi magi nuclear gi station gi chip to aduna high grade Iran gi nuclear power paina ba thabak kanna changsalani lepa leitana thabak si hojik aduke matik speed laina changsalani na mana express tawkhe aduga santi waramina magi weapons se Iran set tawna ba hangal halani haibani ado haining idi hojik video shaini yamna ten samning mani adu mina se te yam khalai nuclear weapons se sengna kanda yamna powerful oiba tullamo oire prithibida atop leibak singda kihanba khanganba aduga magi leibak tu gi power si unna honaba matamda adu nuclear bomb sina kayam effective oina leibak tu ngake nuclear bomb si gi treaty khara lai non proliferation treaty NPT na tarangani mayamna adu matang so khara ge sangna mayam loi photar se nuclear weapon state aina NWS aina malaigani non nuclear weapon state NNWS aina amalaigani nuclear weapon state sina kanano haikanda masi country si officially recognized tawraba country si ke tawraba officially recognized tawrani masa khangani nuclear weapon leiba amanena kana international law gi makhada antarjatik ye ain gi makhada non nuclear weapon state sina kanano leiba ni madudi nuclear ekoi gi weapon se paidaba aduga mahakna yadaba develop tawbasi have agreed not to develop kari yaraba international treaty gi makhada nuclear se develop tawdaba ine yaraba nuclear weapons su leitaba aduga international treaty gi makhada nuclear se develop tawdaba ine masana yazabaduna non nuclear weapon state haigane aduga point madana official nuclear weapon state se under the NPT non proliferation treaty Sigi matang sina kari harim noidu yang sin non proliferation treaty si 1968 ki nuclear non proliferation treaty gi matung ina laiba manga khaktane wa officially oina recognize tawri si nuclear weapon state oina karam bana hai matam de United States Russia mamang the Soviet Union oiram bani mathang de United Kingdom France China laiba manga si halla hai jarake United States Russia United Kingdom France China masigi state singsina Hana already nuclear se develop tawraga nuclear weapon se makhoi test tawkhre January 1 1967 gi mamangda masibu kari hana khangnai P5 natraga NPT new saira khangnai non proliferation treaty se masi kari no haibodo amai yengsi non proliferation treaty si Iran di sign tawbani aduga Israel di sign tawde nuclear weapon su lai hairaga ado non proliferation treaty si gi maru oiba kari no mahakna non proliferation treaty sida Iran na sign tawrage Israel na sign tawdrisina karigeno
aduga Israel gi nuclear bomb pairak kadawre na Iran de attack to basi hete yabra kari gino hete taw doise mamang danang na halak piya na ina han halawbagi mawong neba nuclear bomb si sijinaba matamda international treaty mayam se thogai doini adubo nuclear bomb se lebak singsi de leiraga sengna hakande agreement khara gi makha da di nuclear bomb se loina control to botaraga su karigumba leiba mana asau badagi atop leiba amada tha tharak loi haibisi lei tam mangam braba adu itaraga di nuclear bomb se sengna mage technology aduga bomb se kara maina dunia se da thamdoino shanti fangadraba masi shanti gi damak sijinna ba haibe wani but unfortunately it may be used for their own selfish gain gi damak sijinna ra pasya non proliferation treaty gi matang se mayam non proliferation treaty haibadi masi international agreement mani 1968 ta sign tawna khibani maru oiba pandam ma galoina pandam dudi kaino aikanda nuclear gi khutlai si sandok pa singak pa aduga peaceful oiba mawangda santi oiba mawangda nuclear gi energy se sijina ba haibane masi global nuclear gi khulai se pahan dana ba gi maru oiba poina mane aduga masi amada nuclear power sandok pa se masi ngak na ba khulai amakak ne masi gi objective se karino haim matamda ki objective se karino non proliferation se gi number 1 the country se without nuclear weapon masina nuclear se pairoi da bani sini has aduga nuclear weapon leiriba leibak sina kaino 1967 gi mamangda masina atopada ikoi gi mating pangloi da bani ba nuclear weapon paibas masi gi matang da su ikoi analysis tausi non proliferation treaty 1967 phobone allow tawraga maning dana kari gi allow tawdrino 67 matung dana mamangi leiribam kai ju pulap mahal laga nuclear natabida to leiriba mayam sina hena sakti tana bane hena fata braba pura ado tapna hamthalapai wakhalan bodi leiraga su really masi work tawribra nuclear power yamna pairiba leibak singsina leibak manga sikhaktana adoga ani shuba point that this armament haiba khulai paidaba all nuclear armed nation nuclear pairiba khulai pairiba jati singche masina thabak sugadabne ba kari hanthan bada reduce to han bada aroi bada masi nuclear arsenal se pura eliminate au khibala thoki bai bane masi asing bai wana honjeki leiriba world gi mawong sida asing bai wana apply to kadraba ahum suba point da peaceful use of nuclear energy haiba nuclear energy si santi wana sijinaba country sing si hak laiba kari nuclear energy si chawkhatpa phagaran bagi right lay adubo kari gi damak peaceful purpose ki nama electricity gumba international inspection de adum tawgadabne ba ado nuclear power pairiba sing sigi maru oiba magi agenda do aje amak laga ama halaga hangalai yangase atopa nuclear arm country sing se non proliferation treaty gi mapanda laiba nuclear arm country sing gi matanda mak haifir nei nasi laiba khara amade nuclear weapon si leire adubu makhoisi non proliferation treaty de sign tawdeba india si nuclear test 1974 da tawbani Pakistan na nuclear test 1998 tawi India gi 1998 su tawi Israel si confirm hoide mayam punna makna de ayam bana de thajai nuclear weapon layana ado makoi chapchana losal lagena losal le North Korea si non proliferation treaty de gi 2003 da withdrew tawre sign tawramaga aduga nuclear weapon se test tawkhibane ba masigi leibak singchibu de facto nuclear state hairaga khangneba maru eba international treaties and nuclear proliferation se prevent taunana ba kari karino nuclear non proliferation treaty 1968 masigi objective na karino hay matamda nuclear weapon se sandok pa se ngak pa amasung energy se nuclear energy se peaceful way use taw bhai baneba pillar ahum lai non proliferation ahan bada nuclear weapon state sina ya deba nuclear weapon se transfer taw basi ya deba nuclear weapon se karai da kai do ba transfer taw ba ya de aduga non nuclear weapon state makhaisi su masi acquire tawroi da baneba masigi signatory tawrisa 191 countries sure ayamba nation makhai India Pakistan amasung Israel natana atopa laibak ayamba di loina sign tawreba sida topa maru oiba treaty sindi comprehensive nuclear test ban treaty CTBT na 1996 ta masina nuclear explosion thopa khudimak thingeba testing purpose tawbagi kari test tawbagi nama nuclear explosion thopa se masina thinge
masi hunji ti chanadri karigi maru oiba jati sing maru aina USA China India Pakistan masi sign tawde maduna pura chatna bu oidre leba khara khakta chatna badu di ka kana dena leba atopna soma yadre dana makhoina yadra ga ikhoin kam yadu mona ado hani di Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon TPNW 2017 da masina anova association ni organization ne tare masina pandam thamisi nuclear weapon si pura ban tawdune masi ayamba non nuclear country leba nuclear pai da leba makhaina di process gale nuclear power na di amaka sogate kare nuclear power leba leba sing sidi sakti pai da bum khadi helini karam maina makhoini yaninga doino masida mayam punna makne agada ba ni makne agada ba ma mayam khanna raga sacrifice kara tawraga policy am puthoktra gadi adum threat lairani ko war sida aduga strategic arm reduction treaty start in a new start masi bilateral agreement ni Russia amasung USA gi marakta makhoi gi nuclear arsenal se hengal handawain ado masi gi treaty singsina karam maina anu balebak singsi lefan geb masi safeguards by IAEA International Atomic Energy Agency masi nuclear program se prithvi pumbada monitor tawi yangsalli civilian nuclear energy khakta oina season nanaba masi weapon onthok tanaba number 2 point the export control regime nuclear supplier group sina nuclear ki technology se sell to base athing bathami atopa non proliferation treaty si yaudri balebak singda sanction number 3 the country se non proliferation treaty se yadri ba country se violate tawriba singda natraga nuclear weapon ba develop tawriba do lona madugi Iran gumma natraga North Korea si international sanction mayok ne number 4 the diplomatic pressure UN Security Council especially P5C sina diplomatic channel season nei nuclear proliferation se nuclear sandok paset puning haidi season adana ba lo conclusion da hining idi nuclear weapons se yam na sakti leiba tulama khani masina leiba atopa bu ki hanba ngame aduga yam na chawba risk sama sulai prithvi gi security da aduga NPT mari leina ba treaty singsi mai pak leva kari nuclear arm country ma khaise nuclear si hangal handabagi control tawbada aduga challenge mayam amadi laibak singsidagi mayoknari haidi treaty sigi mapanda leba laibak singsidagi regional level ledagi aduna balance oibe approach ama khulai si disarmament tawba verification tawba peaceful nuclear cooperation tawba masi yam darkar oyeba hiana phaba prithvi ama lairnabagi damakta dagumsang hallaga treaty si fazana function tawbra aduga nuclear lairba laibak singsina nuclear power oibagi namada maruoina USA amasung Russia na lan atop laibak singda nuclear power sizinabra hallagi yangsan badarkar oi nuclear si yam lairba laibak singsina atop laibak ta madu magi alliance oirba singda kana ba piribra treaty illibra indabra ado haining idi UNO si organization pumba laibak khuding ma yauraga so UNO na haiba natra suggestion tawbasi ta da yauri mina treaty khuding mak si ilam gadra ilam oidra haibadu hang laye aduga nuclear power oiba laibak singsina nuclear power si maruoina European countries sing P5 Security Council the permanent member oiriba countries singsina fazana nuclear power sigi makhoi gi palan tawribra haibasi masi jo hangningai oibo hang asobo hang amane aduna prithvi pumbasida santi lana bagi dabakta puksen sengba yam darkar oyeba puksen sengdragadi lawai aduna nuclear power pairiba USA amasung Russia na karam haine action lawribano haibudagi matungin atop laibak su ilakadori neba China na makhoi laiba hum sina kari action lawi haibudu aduga India su security threat laitana ba peaceful oina ba laibak si fazana tap ningna sokhatna bagi damaktane nuclear pai khrisi atop laibak ta khotha bagi ahan ba ikhoi gi laibak sida laite mina thara kanda laman khumbagi poni ahan be Indiana first attack to bosikana laite aduna haining idi prithvi pumba sida nuclear power si sidagi hena sathiba khulai su putho angadra thijan gadabni singnadi yam chokhala laibak singjidi putho ambusuyai anyway ngasi gi video se matang sidalo senjarage mayamna anova idea anova khalon khara phanglagadi agi channel se subscribe to kobi gano ring the bell icon and like comment share to lepi gano and see you in the next one. Thank you.